naši članovi iz udruge guslara i reraša Kamersa iz Otoka. Ko vas je naučio pjevati reru? Postoji li škola za to? Rera se pivala dok su ljudi uživali čuvajući blago. To se pjevuštilo uvijek po cijeli dan si bio u planini, jedva se čeka nekoga trevit i stihovi se slagali sami. Gleda se u blago kako je blago lipo, kako se deblja, kako... nema tu škole, to je ljubav, treba se odgajati u tome. Škole i nota za to nema. Sa koliko ste godina počeli pjevati reru? Na primjer, ja sam počeo pjevati sa 7 godina. Onda među vremenu škola, pa rađa, pa pauza 30 godina, onda smo sad kad smo šli u mirovinu nastavili ovi sa rerom i sa guslena i diploma. Znači od mali nogu. Da li je teško pjevati reru? Ne. Ne, nije onemu ko zna. To je najlakše pivanje od svih pivanja. Pjevaju li žene reru? Pjevaju. I muška i ženska rera. Kad se počne mlado, da to ga malo doškolovati. Sa starijnicem. Gdje se pjeva rera? Cetinska krajina piva svi reru. A u Osobrom su ljudi iz kamenih cijela planinski pivaju reru. Na primjer poću Voštane, Ljut, Rože, Ruda, Ljev, a posebno Korčani. Odnožje Kamer. Znači Korta su bili legeni za piva reru i za Na kojim prigodama se piva rera? Ali na svim prigodama. Najprije bi počelo od rođenja diteta do čim bi se 4 čovjeka skupila pivali su reru. Niste imali šta drugo nego zapiva. Priče, malo ljudika i zapiva. A tko smišlja stihove za reru? Stihovi kad ti uđe u uvo deseterac, onda to sve jedna za drugom ide. To teče ko voda. Ne treba tu puno, samo treba imati deseterac u duši, jel? Hvala vam lijepo. Neka još malo gusta. Ajde, evo, Čekaj,